I'm back with a new video. So dinini video topic is about BORO film ni bagai. It's oldest movies ni bagai, okay? Actually I'm because siam sampai dengan banin nani sampai dengan like 2-3 days ni siang mana yang because berat hype kalam bang ni comment about share kalam like ani bini bagai video labukan nani eba YouTuber ni bagai are plus then bini community poll hada man okay poll muncul dengan like question kalam man like obi muncul nungsur nangero then definitely sera ham bagai like bai muncul topic ko nangero ko naik yang because siang bani ko so this is second okay are muncul ang maya hai comment about muncul poll hu bodong man about questions ang man Dina movie mala obi besar release sanai man about obi muncul besar janai man nani so berat muncul pra 1984 andeng that's true 1984 release sadang man okay are banne 1984 bani dam are berat muncul micha ki so 26% micha ki like kan 1982 andeng so BORO ni oldest movie an jai by 1984 bani nai Dina movie first okay first movie bani man Dina actually it's not a movie by the way okay but muncul movie about film movie na man but muncul film documentary jai by storytelling ki like bidi jai bidi yauza dang ma dang hanane mane di documentary muncul bani nai okay so bini concept ama man ki Dina movie ni concept bani man like witchcrafting juni village pro janai eba mich khaining sera Dina hanai legal buji khai Dina ma so beko hai shoot khamdum ba directed khamdum sase harsa manchi okay harsa manchi direct khamdum amar hajiro hanaya beko directed khamdum are be artist dong man kana kanto basmutari are producer gya man be hai okay but beko production khamdum BORO Film Society then second of the Jarimini KHUNGUR 1985 bani ne jadaman eba release 1985 release jadaman okay so beko hai directed khamdum sase BORO manchi ne okay garla batta basmutari hanaya are bini artist eba actor jai by like actor anja actress anja jikunu jai michwa okay jikunu artist by okay artist anja by hare keswar dimari biya hai producer gya then production house bo gya particular sase manche bandan jana hago so for that reason production house gya okay then third of the one alayaron it was because I in 1986 I released jadam 1986 so am bini deep out hanga okay mala jadam ma concept man before by jibo hantula first ni bagelong angan by Dina movie ni bagelo concept ma man before angan by are bini deep out hanga okay if you need particularly video about Dina movie ni ji mani man obio ban man mane man bini bagenang go part 2 ang labugan you can comment me down comment comment jabai definitely part 2 bola bana hago labugan if you request me or request no but bung bana ang labugan then alai around 1986 so biko hai sase BORO manchen direct khamne jai bai jingdau BODOSA okay and be hai artist means like actress jikunu cha artist nong man okay Amar NARZARY and Rohila Bromo okay then producer gaman then because production house jai bai BODOSA Film Production Society okay BODOSA Film Production Society biko hai bani deng are release bo hamde eba munche production house biko bani deng then photo jo dong ye jiuni simang okay jiuni simang ko ba hase har sen bani deng natai bini year aja by 1987 now 1987 mane like 4 5 6 7 mane like bidin jalam thabe in 10 years one movie 10 years one movie maybe sorry 1 year one movie okay maybe yeah sorry any calculation mistake there so biao hai photo jo jiuni simang okay jiuni simang yeah 1987 release adaman banne 1987 baniman beko directed kam the first movie Dina movie banine eba Dina film ko jip documentary film ko banine bine bane pinding yaw hai amar hajiro ka hanne na ar biao hai artist dong man like biao artist dong man Tiken Rajit NARZARY are Anjali Promo okay biao hai producer gya biao production house bo gila okay because I have production khalam ki jana go eba produce khalam ki then fifth of the year fifth been last okay 1991 muche movie deman online ni ratai 1989 muche movie deman online ni ratai na okay online ni ratai direct khamnaman sase BORO ane Prameshwar BORO hnya direct khamnaman are biya artist gya I don't know sir be film or sir dumo sir game are concept maman I ko micha ang khanda bahanwa man bang da ye biko ang deeply thang rokai ang just sa sayo ji list ong be ko lang next khanda so be hai artist gya
producerबो गैया and production houseबो गैया. So this is the last आरो sorry last खालामथ'ला आरो मोनसे add खालामबावनोसै okay. मोनसे add खालामबावनोसै बेनो जाबाय in 19 same yearआव मोनसे फैबावदोंमोन 1991आव खोमसिनि लामा होननाय okay. बेखौहाय like directed खालामदोंमोन सासे जोंदाव बड'सा जाय मुभि आलायारन मुभिखौ बानायदों बेनो डाइरेक्ट खालामदों. बेवहाय आर्टिस्ट गैया, प्रडिउसारबो गैया आरो प्रडाक्शन हाउसबो गैया. स' बेसिमल'सै 6 लाबाय आं दिनैहाय. थेंक इउ स' माच आरो नोंसोर इसिम भिडिअखौ इसिमसिम नायदोंबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, साब खालाम इफ इउ वान्ट आरो लुबैथाराबा साबस्क्राइब खालामनो गोसो गैया आरो लाइकबो खालामनो गोसो गैया योर चइस अके. लाभ इउ अल जे बरनजय आसा खालामो नोंसोर मोजां मोनो बे भिडिअखौ आरो माबा मोनसे सोलोंनो हागोन होननानै आसा खालामो. आरो नोंसोर लुबैयो लाइक सेकेन्ड पार्ट फ्रम लाइक टोटली अल लिस्ट लाबोजानो लुबैयो ओके. बर'नि खनसेनो लिस्टखौ लाबोजानो लुबैयो. ना एक्चुअली आं भिडिअखौथ' गोलाव खालामनो हायो बाट वान थिं बेनो जायो लाइक साम पिपल वाच अनलि फर 2 minutes नायो 3 minutes नायो आरो जस्ट गेट अवे फ्रम दे. स' आं सानो लाइक पार्ट 2 लाबोनोसो आं नोंसोर लुबैबा पार्ट 2 खालामगोन. पार्ट 2 लुबैयाबा आं कमेन्ट टेबाव होगोन भट खालाम. इफ पार्ट 2 नांगौ होननानै नोंसोर भट खालामोबा डेफिनेटलि पार्ट 2. लाभ इउ अल जेबो आसा खालामो नोंसोर विल बी इन पिस.